Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu Silian sang puya Governor Dr. Haribabu Kamampati chon vein khan na thia district atlo atlo vai khatna ani Home Minister Pulal Chamlenan Manipur boina wanga Mizoram mile sa tangkhang hriat thei chin chu lak chho vek ani to ati CIDC in than puya sorkana siam thei khopa party malchakan omlo Voi National Technology Day chu Prime Minister Narendra Modi hovin man ani Governor Dr. Haribabu Kamampati chuan voin khan na thil district atlo voi khatna ani tuipui di tlo hmalin project pushpak le do turte amuna ena kaladan lue sangha hum halna hmuna tlo bok ani heminu hian na thil district deputy commissioner puaral remsanga kai shroin PWD inspection bangla governor mona inkhom bot seini KVK lungne complexa district department head te bank khotu tele hotu dangte ko mani KVK complexa hian horticulture agriculture sericulture le HNVT baka KVK le MZS RLM an malak na tele an thil siam chu sang te ano pho chuakani governor hen ni jung changna manga power siam chu war turin district nei tu te chu acha bank lama mi pui mi mir ham thana soidara soi war turin bank hotu te cha bok ani bank hotu te chu bikin lo nei tu te tran puya thlop ta turin acha bok Mizoram Board of School Education MBSC in Voina Paul Som Board exam result ati chua exam zong zinga za som seri pakhat point pakhat pali an pass exam bei tu zong hian vain sing khat sang ni zaria som seri paret an ni lotling zo ve tari lo zir lai sanga za som ruk pani an om ani voin matric result choka hian Mizoram Puma Sinthia lal hlupi Shangpliang Samples Higher Secondary School Aizawl in Mark zali somret panga moin pakhat na ni pani na chu Alicia Malsom Sangi Samples Higher Secondary School Aizawl ni in Mark zali somret pakhat mu pathum na hian Mark zali som seri pariat muin mi pathuman oma Deborah Arl Ming Moi St Joseph Higher Secondary School Aizawl Lalun Sangi St Joseph Higher Secondary School Aizawl le Srijita Samantha St Paul's Higher Secondary School Aizawl te ani top 10 hin mi som pasari an lang ani matric result choka hian distinction na sangkha thum panhian pasa first division na sangthum zali somret pariat second division na sangli zasiri somthum pakhat third division na sangthum zathum somnga pasari le compartmental chance nei somruk pani anom bok ani school za pass hi school za pasiri omin school pass omlo na hi sompalian ombok ani education minister Pulal Sanamaral te chuan zirlai hlote na muthar zong te alom puya an hmalam hun kal zel tura du sakna hlanti asoya tuna hlotlin na changve talo te po bedong mailo turin cha tun ai thazo ka be turin anril ru siam sau se hlotlin na hla changve nge turin du sakna hlanti asoyani no pangten zirna tha an mu theinan hian thatha lovin thanem ngai takin zirna kain hnoya thoktu zong te thokzel turin chati education minister chuna soiboka sarkar point thei top chain ma ala chunjom zel don ani ati Home Minister Pulal Chamlenan Manipur boina wanga Mizoram mile sa tangkhang hriat thei chin chu lak chho vek ani to thu soi voina sarkar ho tu poimo ten Manipur boi wanga Mizoram mile sa Imphal le chhevela tangkhang te Mizoram sarkar na lak chho dan thlir hona Aizawl ne he thui sein Pulal Chamlenan chuan hemeta na hmalatu Chief Minister Chief Secretary DGP Home Department official tele department sang thei top chho tu zong te YMA tlomai pol zong tele zirlai pol te chunga lom thu soya mi puiten thataka an thop tat na lom thu soya chanchumumi ten tu chho puitling tak nen thu dik level chen dol chau an chho thina wangin lom thu soi bokani Home Commissioner Aizawl engmoi chuan Imphal atanga roi chho zong hi mi zan hi somrup pani ani ti he hun ana soya lak chho te zinga hin zirlai tam bera na thilo wanga training le damdoi inain entir admit lai mek te baka thil tul tia jinte anom bok ani atiro lak chu ngai in report mi somli pathum sarkarin thlothena ticket lak sakto anma niram chansok na wanga ticket lo laven oma ticket hi refund the ni lo wangin sarkarin achoi thon ti talan ani meeting a hian Arunachal Pradesh in Mizoram sarkar puina aron ngen angin an state me sa zirlai no pangpali churachan pura tangkhang te Mizoram kalthangin lak chu sak ani thule voin khan himdam takin itanagar an thlengti tarlan ani sarkar tu so talan danin voin chhmadar som pakhat thleng khan sahimna zonga Mizoram ranlut mi sangni somru pakhatan oma Aizawl sangkha thum som pani champhaya som pariat kolosi pa sangkha za somli pani sersi pa pali khozola som pani saitula sangkha zanga somni pathumanom to ani Supply Department lamin ratlante tan hem bu fai quintal zariat chuang an pechuak to ti talan ani district na thunei tu te point ro manamumol tak nein ma na mek ti talan ani bok meeting chuan Manipura internet ti nun le ani email to wangin YouTuber tele social media mang tu te film kurse andu thule thubel chen dolo borok te muang zong nilova ti chezol thei chi thedalo turin andu thu talan ani
Deputy Chief Minister Puton Lui Hovin Mizoram Sunga Lui Shang Shang Te Hum Haltura Committee on Draft Mizoram Protection Bill Noya Subcommittee in Dan and Duan Chin Clear Hovani Dan Duan Chin Soi Ho Na Hian Agriculture Minister Pusilarin Sang Le LED Minister Puke Larin Liana Chief Secretary Dr. Inu Sharma Tepo Antel Ani Voin Soi Ho Na Huna Hian Agriculture Minister Pusilarin Sang Subcommittee Chairman in Sigle Sain Thak Dang Lam Nasata Wangin Sorkar in Matlir Thui Tak Nein Luite Hum Hal Nadan Ne Chu Thati Awangin Arwang Am Tur Duana Niati Dan Puitling Le Phone Kim Tak Ani Theinan Tuile Lui Chungchanga Dan Omsa Te Zirchianga Chungtenen En Mila He Dan Hi Duan Chin Ni Thu Soi He Hunain the Mizoram Protection of Rivers Bill Sani Somni Pathum Duan Chin Chu Za Taka Soi Ho Ni In Abung Le Chang Shang Shang Te Uluk Tak Clear Hawani Head com ahian danin ashud le ka in department shang PHE Environment Forest and Climate Change Irrigation and Water Resources Land Resources and Soil and Water Conservation Local Administration Land Revenue and Settlement le Fisheries Department te ai obaka GID le Planning and Program Implementation Department Secretary te antel ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Chakma Autonomous District Council CIDC in thana vote la te voina siar zota ka sarkar siam thei khopa Party mal chakanom lova asiam thei teuber MNF party in seat soman la BJP in seat nga an la ANC in seat li an la ani CIDC sarkar siam tur hian seat somhnia seat som pakhat lak turani tuntumin thana hian seat som pokwa in thanni in Lancashire MDC constituency in thana vote la in MNF party din hnia ti chiang turanga ani thu kan correspondent chona soini Lancashire MDC constituency a hian tun thani som pasiri khian vote thakani ang CIDC in thana hian in hne na sang berchu aja sora bial ani in BJP ticket thantlin pu santos chakma chon ama na bertu MNF candidate pu subaranta chakma cho vote zanga samko pakhatina khuma vote in thana hniam berchu chorapan suri bial ani in ANC candidate pu supreme ras chakma chon ama na bertu ZPM candidate pu santi jiban chakma cho vote som pakona hne ve thunga CIDC som pakhatna hen CIDC som na MDC mi som pro chon din bial ngaya theu dingnon le in mi pasiri chu thanun ani Mithara Sompani Antling Ani Longklai DC pu David Lal Thantlonga training officer ni bok chuan in thana boro monom tak noya ne ani chu lom mati thu soya in than boy pui tu le mi pui chunga lom thu soya ni Chakma Autonomous District Council CIDC noya member of District Council in than pui vote thak na khan vote zasom ko pathum point pasiri panga atta ani Voi National Technology Day chu Prime Minister Narendra Modi hovin manani Prime Minister Modi here National Technology Week Sakni somhi pathum chu Pragati Maidan New Delhi ahong ngala tu sain pamodi chon khol thiamna technology chu ram thanjel tura norkal tu man ruani ati ei bar ma sona turte ma sona tlontling sustainable development goals atan tele huab zaw ma sona din turte in technology chu poimo ani ati voin ve khan Prime Minister Modi hian Hingoli Maharashtra a laser interferometer gravitational wave observatory India te Odisha Jatniya Homi Baba Cancer Hospital Research Center te Mumbai Tata Memorial Hospital Platinum Jubilee Block le Hyderabad Tata Institute of Fundamental Research din turdung phuma Mumbai Fission Molybdenum 99 Production Facility te Visakhapatnam Rare Earth Permanent Magnet Plant and Homi Baba Cancer Hospital and Research Center te Navi Mumbai National Hadron Beam Therapy Facility le Women and Child Cancer Hospital Building te ahong bok ani Supreme Court chuan Maharashtra atang ro sarkar MVS sarkar da ade le turakhin na chu nolin Chief Minister Uddhav Thackeray chu amadu thunge bangani ati ramchung court sang ber chuan pu Thackeray khan sarkar fedam chonovin bana thelu da ti hewang hian govnorin party mala seat nga ber BJP ten an thlop eknak chinde Chief Minister atana alalut kha ti dikchi ani anti Nikum Juni somni pani khan Uddhav Thackeray ka ishoi Shiv Sena tangin MLA somprok chuan an party an chosana hei pu Thackeray lamtang te chuan Supreme Court Aizawl Kowin MLA chuak ta te ban tur hian Supreme Court an king ani hethu buai hian Chief Justice of India Justice D.Y. Chandrachud ka ishoi just panga obna bench chuan thutluk na siamin voin khan an thutluk nei an puang ani Chanchinthar ti topna na tang pui Governor Dr. Hari Babu Kambati chuan voin khan na thian district atlo voi khatna ani Home Minister Pulal Chamlin Manipur boina wanga Mizoram le sa tang khang hriat theichin chu lak chu vek ani to ati CIDC in thanpuya sarkana siam thei khopa party malchak anomlo Voi National Technology Day chu Prime Minister Narendra Modi hovin man ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani